मसाना सागे कमांडर सिंह से लई सिंह से फॉरेस्ट की ओइसनु पुलिस की ओइसनु नाप की ओइसनु नत्रगना अतोपगी ओइसनु इसा इसा के चाबदी के खाने नान तिबिरा बिरि ini nggak tahu saya kubinya terus satu itu. Ini sudah pasok. Kan, masih kita tahu saya kantor ini. Jangan, kau jangan apa thar ini. Aku ini tahu nama pokok thar ini. Tahu betul. Tahu deh sih. Sinetro. Western itu sinetro. Masanya itu tahu deh sih. Date 19, 2023. Kangpokpi District Police na. Left to nagtanghalak pa. War on drugs. Says the Honorable CM Gilising Makhada sanction lariba poppy destruction ki illegal poppy plantation destruction ki thabak se ngasi gi oina koi gi ti waichong subdivision gi makhada leiba ti khonom phai hairiba village asida koi ngasai ayu pung 9 dagi ngarang ayuk tagi laga koi makui village ta hole tawraga camp tawraga koi lakpane housing asai koi pung 10 makhai dagi koi mafam ama destruction tawbal orame around 10 acres of ki area mai koi destruction tawbal orame same village dani nan ani suba second base camp hai tare ani su mafam nisina koi same team district police SP Vikramjit Kilicing makhada mityeng makhada additional SP Ops mingwena Punjabda koi sar Abul Kalam aduga ai samak OC Kangpokpi Sunil aduga NAP ki representative sing forest ki DFO amasung magi RO Kangpokpi amasung senapati gi RO sing aduga ekoi gi first MR gi personnel aduga MPTC gi newly recruit trainee mayam singa punna amasung lengmai naga council gi secretary president amasung makui gi villagers sing mayam punna hariba mapam saisida ngasi ekoi destructive program si sanction bane hauji fawada leriba mapam si mayam no ubiri sini masi koi ngasai yalam si 10 acres ni hojik saisida approx 28 acres saisa leri sigi 28 acres ekoi si yan ngari then sigi bathang da songi left side ai gi left side sigi hill slope da another mass acre ma suleri masi su ekoi continuation ngasi ding amoroi hayeng amu continue tawga yan ngani